Acara ini disponsori oleh Pamirsa Pangurati Ekonomi Ring Bali Mausang, Yening Pikeling Kemahardikan RI Warsene Mangkin, Sios Kesemertinin Anggen Jinggihang Perjuangan para pejuang bewah pahlawan, taler pinaka galah ring sejeroning gegiras metangi malih saking kaunyane ekonomi sangkaning pandemi COVID-19. Pangurati Ekonomi dan Perbankan Nyoman Sendre Ring Denpasar Mausang, Pikeling Wanti Warsa RI Warsani Mangkin, Kaaptiang Kedadosang Galah Nincapang Kasumekenan, Mangdane nen tendangan ajerih, terus datang limbakang gegiras ring sajroning nagingin kamardikan, sane sampun katohin tur perjuangan saking para pahlawan. Melarapan gegiras juang sane ageng kejantenang ekonomi Bali, miwah nasional sida muali metangi. Sender matutang metangi saking wesanan kaon pandemi COVID-19 nen tendangan patut kejangkepin mejalaran makudang-kudang pangupaya. Sektor-sektor sane ngulengang ekspor utawi substitusi impor patut kalimbakang utamanya oleh pelaku bisnis UMKM sane dahat keandelang ring bagai ekonomi Bali. Parindikan inucap taler kebausang oleh praktisi ekonomi saking Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Udayana Putu Krisna Adwitya Sanjaya SEMSI. Mikelingin kamardikan RI kaping pitung dasa pitu warsane mangkin patut keanggen galah metangi oleh rakyat Indonesia saking pandemi COVID-19 sane sampun limbak selami kalih warsa ungkuran. Warsane mangkin ake pisan ya gayang setelah transformasi miwah panglimbakan ekonomi pinih becik utamanyane ring bidang green economy saha teknologi informasi. Puni kemawinan galai mangkin patut kawiguna yang pinih becik mangdane Bali miwah Indonesia digelis metangi tur ngelimbakang bagi ekonomi. Asa puni ketaler Kusumayani MM pemerhati sane pinake Pangurati Ekonomi Mausang samian anggap patut masikian tur sumeken maut saha digelisang panglimbakan ekonomi pariwisata saha nangyang gegiras para pelaku UMKM miwah ekonomi kreatif Bali. Kaaptiang prakanti inucap sida ngewetuang sekadi sani kaaptiang inggih punike sekadi patitis kamardikan RI pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Dik bisnis Bali nguningayang.